Kubor nakaslem jong unong san hima. Ki nong kershan ke Shillong Lajong FC ki lahap bantiet bet ya ke jersey hadu lai spa tingka wat la lapen ki udor nakabadi menshwa ar spa tingka kani ke jingki udor kadai namar ke Shillong Lajong kani kun semi final Duran Cup bal North East United shibet hakapor Sanchiteng Janmit Hamadan Polo layu i bagi nong kershan ke Shillong Lajong ki lapoi hakmat JN Stadium naduk kharwi bejimin step wat la ke jingil kai kan sedang hadu Sanchiteng Janmit. Boleh pergi baru ki pajba ki baju kerjaan ye ka channel ke jengi undong sanjima. Dimenta ada por ka arbeje lapoi herne khatwe siteng ye. Ngili i ba ki pajba langdon ki pajba ki bamyo tiket ki banang waniang hangne ha golfling. Kejaka bari tiket tang ba ya kan kejaka di tiket ha golfling la de prano haden ke jing klem ki seit adu sejan ke jing tiket. Mentang adan hangne ha parking lot nek kaya yang kali kebahep ha hangne ha jan ke JNS complex ke Coba telekai ka Shillong Lajong FC percaya ka North East United FC Shibet haka pos Sanchiteng Janmit kepada ke semifinal jong ka Duran Cup. Kadai kesin ke benengkong bak ke semifinal kan dong hang ni Shillong bak kesin ke benengkong ru bak North East United telekai hang ni percaya ka Shillong Lajong. Dia watlah por ka arbaje mentah rengili i. Bagi pai ba ilawan ban tiket yakini jersey jong ka Shillong Lajong. Don ki beli tiket, but don ru ki bamyo tiket handrai ki ong ba kin tip tang ki jersey nam ta ban Krishan ya ka Shillong Lajong. Compare lada ki myo tiket handrai kin tip tang ki jersey bakin Krishan Shabar bakin page ikniki screen ya ka bak sarkar klapo. Tinggal scam ba ki page ba tu beli tiket kila benangwan kamploi bakin room kamploi hajian komplek namar ka dilkai ka sang cita. Kita kada ka port arbaje kili bak page ba kinang bun ki bon upline ban yang bakin tiket handrai tiket kam dan show kalau lulus tado meski saja dia kublai shubuni pergi baru kita juga baju kersani ke channel kecil kita manra ikubor kat padangnya ikubor hadu shibiat kepuasan Citeng kepada kecil lekai contoh Shillong Lajong buat North East United cek uniform pilih yo tiket kan dah tiket pilih tiket ro tiket uniform baik tadi mau ditatan sit kan rem dan no gitu kena uang mama spa lagi udah live pam lagi do respa wan kada tinggal natis kan be ya pun ki dor pam suaro ide aspa boy to ide rem temen pin pilih tiket tangi pom right lah kesan nang badan habar badan ini HP screen ni sebut right kersiben ba beli pilih tiket beli pilih film up tiket sejak up tu singan nandu prabaja do sang baja kami out tiket mentawan wan biang tawan yang ya sur na Islam senang nomor tu tadu barato pilawan up tiket ngatres ni dari tu pun aku tu baru yuan Yabon tu perlu ngatur di dekat ala ya mana pilih tiket menin si sedan na pilih chip tiket nah library kena baje pilih tiket berstiang kena baje pisang up tiket kami beje dai nah hari tu pilih tengah buat video tamar we di Islam open mau tadi open dah kita uniform siwa video kesan berapa jong ke Shillong Lajong hoi tapi sudah jikirban bakal jong kan jong page yang kata dia hoi idon cikerman atau kan ini uniform pikir aspa sampai tadi aku tahu kan baje mentah ke arbaje kan baje apa yang ni ah banyak kai sang Citeng respoi dan sepangi kalau baje to kulai security ibalat penkret nampak ke semifinal Duran Cup ibalat penkret nampak benjing lain namanta bakin leg lagdang jong jeka namanta ban cek benpah berking bahar kumpara kita pajba sibet belum hamne cinaka Duran Cup kemas sedang sang Citeng ini ki dari security na kita ban in pek punya bahaya yang baru bami hamne ha Jawa halal university Number 2 now without name medium. Semua jam ah. Jersey.
Ba bila yo tiket uniform. Pada Pak. Yo Tes. protes. Sudah tang uniform kan Kersan. Oh.